Amb els ulls radiants i el somriure ben armat, així van eixir tots els assistents, grans i menuts, després de veure Eco, l'espectacle d'Imedioteatre que es va representar al Teatre Goya de l'Olleria. Aquesta fou una de les últimes funcions que posava el fermall d'or a la 38a mostra de titelles de la Vall d'Albaida, que del dijous 9 de novembre al diumenge 12 ha recorregut 21 pobles de la comarca. Eco és el resultat de la investigació sobre les relacions interpersonals, així en especial la d'una parella de còmics que porta tota una vida compartint escenari. Àlex Ramos i Santos Sánchez sostenen a la perfecció tot l'espectacle. Presos d'aquesta situació que es repeteix dia rere dia i front a l'ull crític del públic, ambdós actors demostren la seva mestria en les diferents disciplines amb les que es comuniquen al llarg del metratge. Clown, titelles, teatre d'objectes, parts d'un tot que construeix una història ben armada, amb molta tendresa i sense deixar de costat un ingredient fonamental, l'humor. La obra surgió en un momento delicado de la trayectoria de la compañía, porque después de casi 18 años que vamos a cumplir este año, muchas giras internacionales, porque por suerte, por desgracia, desde el 2012 aproximadamente empezamos a girar mucho por Europa, incluso Asia y tal, y hubo un desgaste de la compañía que necesitó un parón, y después de ese parón tuvimos que reconciliarnos, y de esa reconciliación, tanto personal como escénica, surgió Eco. O sea, la necesidad de estar conectado con las personas queridas, la escucha, el saber qué necesitamos a los demás, que lo que nos pasa a nosotros le afecta al otro, por eso jugamos con este cordón umbilical. Y ahí surgió un poco también la representación de nuestra propia trayectoria, de cómo desde el teatro convencional, digamos, que empezamos haciendo teatro de texto, pasamos a ir incorporando a través de la investigación los títeres, pero a través del juego con los objetos. No es teatro de objetos, no són títeres, però és una mescla de tot. Una proposta, a més, molt premiada perquè aquesta mostra sempre s'organitza amb molta cura per portar obres de gran qualitat i nivell a cada racó de la comarca. Eco, per exemple, compta amb un voluminós palmarès. Millor espectacle en Festi Títeres Alacant 2022. Segon millor espectacle i millor interpretació en Noctívagos Oropesa 2022. I First Prize Best Show en Likenkerteo 2023 en Lingen, Alemania. Sabemos que hay una programación espléndida, exquisita, conocemos a muchas o la mayoría de las compañías. Estamos encantados de estar en el festival. Ya estuvimos, creo, en el 2012 con un espectáculo anterior que se llamaba 7, era un carromato donde cabían 15 personas y hacíamos pase de 10 minutos. Y nos fuimos encantados del festival y estamos nuevamente encantados de volver. Además, el público ha sido encantador. Cultura en mayúscules per a una mostra que ja és un referent a nivell nacional i el certamen més antic de les arts escèniques valencianes. Un motiu d'orgull per a tota la comarca de la Vall d'Albaida, del que ja esperem ansiosos la seva 39a edició.